En wal bana ngich ketitine izin wearing English bukon luoni rien titi bana ka ngach ka tuknat ko keriye de randa rod ngike ka mingiji ka tuk English ke der ka ngach ka tuk English te keriye gwas me de randa je gwich namene name shala I melude ne han she I and wang you know Milado I and Jimlara je I am going home and watching. I Ludanung Ludan hen. Misha we maluda Ludanung Ludanokon con Lotanung Ludan we. Misha we Ludanung Ludanokon. Misha we you guada me come man. Sorry, kaka wuni. M lura ni mail, okay? MML. Misha we you lura ni jin. De nyal ke shik de jogu jin. Misha we you ba. Ano, de shik de jog banu you jin. Kan wari chol kon no telekon tele deg mi telekon a chol no ka god da jin gwada kelemone. Jin female ke jin male chol kon ga ndiale jin. Kamra di ne me she mulura lura ni jin. Jen she jen lura ni jen ka kwija mo ka kon were la gor kon wodi bane riet bane luoni ken bane ka ngach agwa ka dob dande kon ka ngach keja wane wuping gwaseme to kon ke riet ko ken shit kame te coach kon right ke yunin wana kan me micheleli she bo jen pa ko rightin Name read mene Michelle K. She malulod ne jen. You maloda ka plural lod ne yen. They ran jogo no yen, but they jogo jin boy. You lo no jen kadiri jog boy yen. No. He malode lod no jog ran no jen. He raja ka kui wuda ka kui dol. Ki raja ka kui toot ka. He shirman name Michelle she ene. She raja ka kui nyal ki ka kui chek. Ki ka kui ngot ka. They guata me malore lo ne ken milado ken they ken mo kon ping guata me michiwo I am lo ne a hen I am a hen I am lo ne hen I am going hen wa no guata me tukon ke we are lo ne ka kon we are ka kon ka dob da andere jangai ke jamichi we are lodnu lodne ka kon te kon ke roine ko ken gwata bananen te bu koran ngi keke micha ji jogo no you are ala mirder gwada men lodne mail okay ala wood micha ji jogo no you are lodno jin e jin you are a jin you are going jin we you are ke female lodno e jin ka kon tele dak me to kwai no botele dek you are lo nu ejin you are lo nu ejin bone ka ngot ka lo nu ejin bone ka tut ka ta dan de ran do de ngai kija riede me me cha we she is jen e ki jen la ne me de ran le nona is lo ne she is coming jen ja bene de lar no lo ne ja jen ja bene milar kono no ne de kon ladno she's coming lo no jen ja bene she is jen ja de kon ger kono me bu kon lo ko ngaja go lo no jen lo no jen ja ja lenne mene ne bu kon wo nyam me cha we you are you are kayen ki e jinba de lar no you are going jin jene you are going jin jene michale you are check ke jen ki jin de lano ko nangaro you karo nangaro chan right ne nangaro you nangaro nang jin nang yen is a man is jen bati ko de nangna michi shi nen chirme lar ne ke shi nen ki michi kon it kon use gwada me ke hi lu ne jen ki de kona ger ala jen me de le jen ja no jen ja mishi is sienen gorno de konan ko
jen ja gwad me de nang no they are malu they are luno ken ke they are coming ken ka so mi cha lar ke de kona ger kangu ke ka ka ken ka weni ken ka bene luno they are ko dob dan der an der jang haikeja tukon ka tuko ken gwa tu bana nyoka mi ngi kordian rodan keke titini kade la chwal ke e dobrini ke chwal ke phrase chwal ke phrases ka to English ko kon gwa me chwal kon ke dobrini mi chalar no ne I am a teacher angulu damo mi chai jugo no I am a teacher ka ai jugo no lo nungu ka tog nuare bilaro odi en ngich hen ngich no hen ngich ka mi chalaro ne na gwada men mi chalaro ka kon ngich ka tungnat ka kon ngich mo lo de no we are teachers la teacher gwada men te teacher en lo ne kel en ngije mani lo no I am a teacher hen ngich we are teachers lo no ka kon ngich ko ti wi tetin ka teachers gwada me chalal jakap chananga plural cha jen ka singular cha we ka plural bane jignor maluta teacher ngulu ne ngech we are teachers lo no de ka kon ngech mi cha we e jin ngich jin nen ti ko ne jigno lo ni you bi chularde you are a teacher e jin ngich you are a teacher e jin ngich mi cha jugo no ne e jin ngich the same thing ti kon lat gwada men ka female ko men ya male ka female gwada bo nyut kon jene kelo diran jugo no you are a teacher e jin ngich me shek bu dire jugo no jin e jin ngich you are a teacher gwada me mi cha we ne she is a teacher she is a teacher she is a teacher gwada me jen e ngich she is a teacher jen engich manan charo ko is bo mi ko lar she is coming jen jabene antamene me charo da ger gwada me ko chi kon bu jingne jen go chala manager ke teacher and teacher da la chut ba de kon jigo no de mi jawo she is a teacher be me beteka gwat be is beteka gwada me duno mo chan lar no ne she is coming jen jabene be point balela ja mi che we ka continuous tense yo mo kon ka verb plus ing ka kujamo she is a teacher jen engich gwada me you are teachers malude luno kayen ngech you are teachers kayen ngech lo mingi yen dor kayen ngech you are teachers manan chawra ko ne ala you karwa da te ga gwadangro you nyam luno jin you do dien lo ne yen la ne tungwan te ga gwadangro mi chawi you are teachers bi ko ngajo de te estate ngwad me ka teachers so mluno de ngwan ke yen nge ka mi chala no ne you are a teacher ke atel s me tel jetin bi jego jugo ni ji no di jugo ni ji no jin teacher ki e jin ngich but gwad me you are teachers luno ke yen ngech yen ko te plural teten teachers cha nanga plural te jen ka singular dan teten cha kon yo mo example gwad me he is a teacher ko jan cha manager ke verb plus ing be a pointer but be is bala jan cha kon gul jo gwad me jen ngich he is a teacher jen ngich he is a teacher jen ngich bi grammar broda ger gwada dan en kanamat ke verb plus ing katok English men ja gwada me balana me they are teachers mi cha they are teachers lo no de ken ngech simply ken ngech they are teachers ken ngech gwada me banajek kengi dodien ka dob dan dong de kon tok nat kan tok li de kon ngeke je gorno bi nyane ko ken ka goro subscribe kanwar language school an biatamal